So utirebe byagenze bite? Yego. Mwibuka ko kwababwiye ushize indege za Amerika zitarakoze yazo bita F15, F16, F22 Raptors, F35 Lightning fighter jet. Izo ni indege zose zanditseho hejuru. Kukabuno kazo hejuru twakoze ikiganiro abahakabuno kameze garucya hejuru y'indege kameze nk'akantu ko kwifi. Kanditseho Stealth. Bisobanuye ngo ntabwo ibangwa na radar cyangwa ngo ntabwo nteraswa. So indege rero bita F15 cyangwa se F15 fighter jet none ikaba ifite izina ryitwa Eagle 2 yariri mu majyepfo yagiye ku butaka bwa Iran, mu majyepfo ya Iran irimo gutata mu gihe bumvikanye ko bahagaritse intambara bagiye kugira ngo bajye mu biganiro bizagende neza. Amerika kuri ibikoresho byayo, ariko iyo ndege yagiye gutata kwa kuri nyine Amerika itegura ibiganiro nyuma ikajya no kurasa. Yego. So rero iyo ndege yagiye gukora ubutasi ku investigatinga ahantu izarasabura nizo zibanza ubundi Amerika igiye gutera ahantu nizo za F15 F16. Yego. nizo zijya gutata aho hantu zigafata amatageti bari buraseho. Iyo ndege rero yagezeyo irarashwanyagurika ihura n'uruva gusenya. Rero Iran yakoze ikintu bita misile, yakoze misile ebyiri. Yego. Misile imwe yumva ubushyuhe, isensinga nyine ubushyuhe. Indi nayo isensinga urusaku. Noneho iriya za F buriya zo kutabona na radar. Ubwo Iran twakize kubabwira mu kiganiro cy'ubushize ko Iran yafashe gahunda iyigaho isanga munsi yayo hariho arakabuno nyine uko igenda nyine imbaraga ikoresha umuriro usohokeramo hasi. Ni nka eshapuma yayo. Abaturage bahita ngo ni shampoma. Yego. Ko ni shampoma. Eshapuma. Ari shampoma. Nanjye nzi ko ari shampoma. Oya, sangare shampoma. Shampoma y'imodoka. Shampoma y'indege. Urumva? Ubwo rero indege nimva ya misile isensinga urusaku yumva nyine uko indege ihinda. Noneho igahita ubutumwa ya indi sensinga ubushyuhe. Noneho indi sensinga ubushyuhe ikajya muri cya cyerekezo cya se direction iyo ndege irimo kunyuramo. Byerekezo izo ndege zirimo kunyuramo cyangwa indege irimo kunyuramo ya Amerika. Yego. Bikarangira noneho igezaho mu bushyuhe noneho igahita ikurikirana igatirasa kandi misile yawe yari kwanga cyane. So ubwo rero nukuvuga ngo indege yitwa F15 fighter jet Eagle 2 ihagaze miliyoni 90 z'amadolari kugeza kuri 97, ariko kugira ngo ihaguruke neza ibiri mu kirere nka gutyo ihwanye bingana na miliyoni 117 z'amadolari. Miliyoni 117 z'amadolari Iran yayishyize hasi. 117 z'amadolari. Kuva intambara kabiri y'isi yarangira nta gihugu kimwe kirabasha kurasa kuri izo ndege zifite osirisi. Ni miliyari zigera mu 130 z'amanyarwanda. Kalkulatise yati huma. Ntabwo bapfa kuze baraketse koresheje ibikisi sinzi. So ubwo rero iyo ndege yarashwe. Kandi urumva mu masaha 48 Iran imaze kurasa indege ebyiri zo mu bwoko. Imwe ya miliyoni 100 niyo ngiyo ya miliyoni 117 iramutse mu kirere itahaguruka ibihagaze miliyoni bakimara kuyikora neza yiteguye kujya ku rugamba. Ibihagaze miliyoni 90 kujya kuri 97. Ariko kugira ngo ibyangwa byose bijyemo n'abo bapilote n'amantuza na benzene buri indege twabona benzene. Yego. Bihwana na miliyoni 117 z'amadolari. Ubwo rero yarashwe ubwo twababwiye uburyo Iran ibikora nitwababwiye misile ebyiri kuntu zifatanya zihana communication. So ubwo rero none igitangaje urebye nk'ikintu bayirashishe naka none uyu munsi barashishije none ntago bakoresheje izo misile zabo ebyiri, bakoresheje ubundi bwoko bwitwa nabonye Amerika bayise ngo ni China made shoulder launched missile. Yego. Ubwo ni nka RPG imeze nka RPG nabaze RPG yindi bashyira ku rutugu gutya ukareba gutya urekura. No muri Kongo mbona babikoresha jya mbona amashusho. Ibaze rero iyo RPG niyo yarashe niko abanyamerika batangaje yuko
iyo China made shoulder launched missile ariyo yakoreshejwe kugira ngo barashe indege ya Leta Zunze za Amerika cyangwa United States of America yitwa F-15 fighter jet cyangwa se Eagle 2 cyangwa se Eagle 2 mu masaha atageze muri 48 barashe indege ebyiri zihwanye n'ama miliyoni yose, miliyoni imwe, miliyoni 100, indi miliyoni 117 z'amadolari. Ubwo rero umva ni ikibazo gikomeye, ni mu masaha 48 ni igihombo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihombo gikomeye cyane. Ubwo rero kuba bavuze ngo China made shoulder launched missile ariyo bakoresheje, biragaragaza yuko Ubushinwa buracyaha Irani ibikoresho birasakure, ubundi igatanga amaradari, Uburusiya bugatanga location y'ahandi ibigo bya Amerika biri n'aho ingabo za Amerika ziri. Yego. Ubwo rero ibyo ngibyo rero byabaye, ariko Irani muri kwa kuna Amerika bamaze kumvikana, muzuko bamaze iminsi bumvikanye yuko Amerika igiye gukuraho ira blocage bakize mu ntuzamo mu nyanja. Yego. Itangira amato. Ubwo rero nuvuga ngo Irani imaze kumenya yuko bagiye kugira gute, barimo gukora ibiganiro byo kubeshya nyine, ubwo barimo gupanga kugira gute kuyitera. Yego. Nko kuyobyubura yahise buzi ko ushize Amerika yarerashe muri Irani. Irani rero yihoreye irasa muri Kuwait. Yego. Irasa muri Kuwait, abasirikare benshi ba Amerika, ikinyamakuru cyitwa Bloomberg cyavuze ko abasirikare benshi ba Amerika ngo bakomeretse, ariko nawe urabizi by'abanyamakuru by'iwabo n'iki, ntabwo bashaka kuvuga bakomeretse, warashwe mu misiri, wose wabukoze mu giki, niyo ndege yahanutse umuntu ni utapfa. Ariko ibihugu byinshi niko Amerika isigira umujinya. Yego. Isigira umujinya mwinshi cyane wo murandura nzuzi, irasa ku bwato busanzwe atari ubwato bw'intambara bwa Irani. Babuhaye warning inshuro 44. N'ubwato bwitwa Ryan Star. Ubwato bwitwa Ryan Star, abanyamerika babuhaye warning 44 times. Amerika irabizi neza, izi neza yuko Ubushinwa buha Irani ibikoresho birasakure, ubundi igatanga amaradari, hanyuma Uburusiya nabwo bugatanga location z'abantu abanyamerika, ibigo by'abanyamerika aho bihishe kugira ngo babarase cyangwa mu bigo byabo aho bari. Yego. Ubwo rero twigarukiye ku kinyamakuru cyitwa Bloomberg. Ikinyamakuru cyitwa Bloomberg cyanditse ko Irani yarashe Kuwait. Ubwo ni muri cya gihe irasa abanyamerika twavuze yuko Irani yarashe muri Kuwait, ikigo cy'abanyamerika, abanyamerika benshi, basike benshi ba Amerika barakomereka, ariko muri make twe turebera kure n'abandi barebera mu bidaro bindi binini, biragaragara yuko nyine bapfuye ari benshi. Oya nibyumvikana MS buriya nta gihugu gipfa kwemera ko cyapfushije abasirikare. Amerika na Israel ntigipfa kwemera ko bapfushije abasirikare, keretse mu gihe biba bisa naho biri mu nyungu zacyo, cyangwa se kivuga kiti murebe ukuntu batugenje. Ndetse na Irani ntabwo ndumva bivuga ngo twapfushije abasirikare abanabo. Biragoye, ntabwo yabivuga. Ubwo yo ikikora Irani ikikorayo nuvuga ngo yo bavuze yuko abasirikare bayo bapfuye ntabwo bihakana. Ariko bano baritangariza bagatangaza nyine yuko ngo bakomeretse. Niba bakoze muki bakomeretse, indege iristirisi irarashwe tutabonwa na radari, wowe umuntu w'inyama ni wowe ukomeretse bagukubise misile. Oya nta gukomereka byonyine byo ntabwo. Tunarebye n'umujinya Amerika isi yagurukana ijya kurasa ku bwato busanzwe atari n'ubwato bw'intambara. Ubu Amerika yari ifite gahunda zo kujya iherekeza amato ikanyuza kuri blocage ya nuza ya Iran. Iriya system yari igiye gutangiza yo kwescotinga amato kugira ngo nigira Iran iri ngo Iran itinye ngo banyureho. Basanze Iran batayishobora. So ubwo ngubwo rero bahita ibyo ngibyo barabireka ubwo noneho ngo batangiye kuvuga ngo, ariko ikibazo ni kimwe. Tugiye kuza tubaha amakuru namwe mugere mwijonjorera muri abantu kugira ngo tumaze kumenyerana. Ikibazo ni kimwe. Muri Amerika na Iran bumvikanye yuko kuba bagiye mu biganiro intambara ihagaze, Amerika igiye gukuraho blocage zayo,
zose ari amato yose ikayasubiza ikavana hariya noneho ibiganiro bikajya imbere noneho intambara ikabona yarangira aho umuzi gafungurwa. Ariko Amerika ikaba ifite amakuru avuga yuko Oman ishyigikiye Iran, ndetse banumvikanye ko bazafatanya mu gukontorora umuhora wa Hormuz, kuko buriya na Oman nayo ifite ikigobe cya Oman nyine kirahari. Yego. Urumva ni ahantu n'abaturanyi kandi bafatanyije inyanja, bafatanye, hari amazi bafatanyije. Yega inuva ngo uwo muhoro uragenda ukagera kuri Oman, noneho aho bagabanira ubwo ni Hormuz, ni muri Iran. Yego. Ahandi ni Gulf ya Oman, ikigobe cya Oman. Yego. So nukuvuga ngo rero ayo mato Amerika yiyemeye ko yari yatangaje ko yakuyeho n'ibiganiro bigiye gutangira. Yego. Ariko byatunguranye, Amerika nyuma yuko Iran yishyuye ibitero Amerika yikoreye yayirasheho mu gihe gishize, nyango twanabivuzeho tuvuga ko Amerika ishobora kuba igiye gutsindwa, tuvuga ko Amerika n'ibigihugu gitangiye gukangisha intwaro kirimbuzi, kandi twari tutwara ikintu cy'igihangange, nukuvuga ngo amakarita yose yo gukina y'intambara aba yarangiye. Yego. So nukuvuga ngo rero abantu bari baza Amerika yavuye hehe, ko yari yavuze ko yagiye, yavuye hehe? Uyangira se ubwo bwato busanzwe Ryan Star babuhaye inuza warning icuro mu 44, abandi bavuga 44, abandi 48, abandi 43, ariko 44 nge nizo nakurikiranye. Izo ncuro 44 rero ubwo bwato bwanze kubyumva, kandi ubwo no kutabyumva ntago bwari buzwa Amerika itagihari nyine nkuko yari yabyemeje. Yego. baburasa muri moteri burahagarara. Yego. So tujya ku kinyamakuru rero Bloomberg yanditse ko Iran yarashe muri Kuwait mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we nyakubahwa Donald J. Trump yari mu cyumba gifata ibyemezo. Urumva icyo kintu? Ariko ivuga ko bavuyemo nta cyemezo bafashe, kandi hashobora kuba icyo bita law powers. Ruvuga ngo iyi ngiyi ni itegeko ribuza perezida gufata ibyemezo byo gutera itabajije inteko ishinga amategeko cyangwa se inteko ishinga amategeko. Yego. Ubwo rero ubushize iyo yari yatowe, ruvuga ngo law power yari yatowe imaze gutorwa, ariko perezida wa Amerika nyakubahwa Donald Trump atangaza yuko ababwira yuko batari mu ati mwari toye muri cyo tutari mu ntambara. Urumva arakibasobanurira, yagifite umwanya kubasobanurira. Yego. Ariko iki kinyamakuru Bloomberg cyavuze yuko iryo tegeko rishobora gutorwa, tubibutsa yuko Amerika ubushize yagendeye ku itegeko bita kinetic reset, byo kuvuga ngo no gukoresha ingufu wabyanga wabyemera. Yego. Niyo kinetic. Noneho ngubu law powers ni itegeko rimubuza gukoresha iyo kinetic reset, gukoresha izo mbaraga cyaza gufata icyemezo cyari cyo cyose, niba ari cyo gutera ibyo gutera ntago agomba kubifataho icyemezo. So ubwo rero ibyo ngibyo byagaragaje yuko niba perezida wa Amerika yagiye mu cyumba kibanga, burya Amerika igira icyumba cyayo kibanga cyo ifatemo ibyemezo by'ibanga. Yego. Ibyo byemezo ikaba yavuyemo ibyo byemezo by'ibanga itabifashe nta kifashe, ahubwo igatangaza yuko ngo Iran ngo niramuka idatanze ibisigazwa ngo bya Iran barashe ya Iran ngo bishobora kuzagira gute, ngo Amerika izakomeza intambara. Turacyakomeje. Umuyobozi ukuriye ibiganiro mu ruhande kuri delegation ya Iran, ni perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran yitwa Mohammed Bagher Ghalibaf. Urumva? Cyase Ghalibaf ko isoma kose, yatangaje ko nuvuga ngo reka duhere kuri kagakuru kandi kuko munyamakuru byo muri Amerika n'ubundi binyamakuru biri ku isi. Yego. Hari abahanga mu butasi
mu butasi turaza no kuvuga kuri umwe witwa Jonathan Poland ubutasi kabuhariwe. Hari abahanga mu butasi bavuze ko Irani ngo imeze nk'imbwa cyangwa se ariko ntabwo ari imbwa nyine ibikoresha. Buri inyamaswa yose iyo mugiye guhura yego ihita imenya ko ufite ubwoba cyangwa se udafite ubwoba. Urumva Irani rero gushaka kuba ireha ikabireha ikamenya ko Amerika yagize ubwoba kuko ngo nta icyemezo cyose cyo cyose ubu nta cyemezo yafata icyo cyo cyose. Ama rero Garbathi ni perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran, akaba ari we uyoboye delegation ya Iran yagiye mu biganiro muri Pakistan afatanyije na Dr. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yitwa afatanyije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran katubivuga gutyo. Urumva ubwo rero yemeje nuvuga ngo yavuze ngo tugiye twakotinga amagambo Garbathi yavuze, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran akaba n'umuyobozi yego uyoboye delegation. So nukuvuga ngo amakuru atureba uvuga ngo Garbathi niwe muntu Amerika yegereye. Urumva yego ishaka kwa kubona Amerika nyine igende mbega yemeza abantu kugira ngo imushyire ku butegetsi. Yego uvuga ati we dufashe nyuma y'intambara ni wewe uzagira gute uzaba perezida uzabura iki gihugu cya Iran. Urumva hanyuma ishaka kumukoresha kugira ngo azabe perezida. None we yavuze ngo we says concession not through dialogue, no action will be taken before the other side. Dasubiramo Minisitiri ako ni perezida w'inteko ishinga amategeko wa Iran yitwa Mohammed Bagheri Garbath yavuze ngo we say is concession not through dialogue, no action will be taken before the other side. Niko kuvuga ngo nuko kuvuga ngo twebwe ngo nawuzi niko kuvuga ngo twebwe ibyo iby'ibiganiro bigaragara ko ibiganiro nta kuri bifite. Yego ariko ngo twebwe ntago tuzakora ubwo ni Iran irimo kuvuga nyine ntituzakora ibitureba urundi ruhande rutararangiza gukora ibyarwo. Bitewe n'iki? Bitewe n'iyi nyine ngo wiseze concession not through dialogue, bitewe nuko akenshi nyine Amerika yagiye ibiganiro nyine ibifata nkaho bitari serious, ikaji iganira ibintu ariko ikanyura n'inyuma ikajya kurasa yitwaje imbega nko kunyura mu cyuho nko kuvizira. Urumva rero tugendeye kuri amagambo ya nuza ya perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Garbath, biragaragara ko Iran iyo noneho igaragara nk'ari ifite imbaraga, kandi yanavuze yuko igihe cyose barwanye na Amerika yego nta gihe ibiganiro byize bigira agaciro na rimwe. Ngo ahubwo Amerika yumva ururimi rwa misile ngo yumvishwa na za misile. Urumva bo baravuga bati niba mushatse nko kuvuga ngo mushatse twarwana kuko n'ubundi mwebwe ibyo kumvikana ntabwo mbishoboye nta nubwo mugira ukuri. Yego so tubibutsa yuko rero abanyamerika n'abanyayisiraheli bari banyuze ku muntu ugeze kuba minisitiri w'intebe wa Iran yitwa Mohammed Ahmadinejad. Bamunyuzemo bagira ngo azabafashe ari we uzaba perezida mbere yuko bajya kureba Garbath. Yego kugira ngo azabafashe nibatsinda azabe perezida. Yego noneho baje kurasa abamurinda kugira ngo babone ukuntu bamutwara. Yego nawe bamurasiramo. Yego kugeza ubu nta muntu uzahana ari. Niba Amerika aramutwaye cyangwa se Israel aramutwaye cyangwa se Iran imufite, ariko abarebera mu binete binini biragaragara ko Iran ibyo bintu yabimenye, ndetse umuntu kandi kibimenya uwo muntu yahise aburira urengero. Yego ashobora kuba afunze cyangwa se Mossad maneko za Israel zaramutwaye cyangwa se CIA za Amerika zaramutwaye, cyangwa se wenda IRGC ya Iran imufunze cyangwa se baranamwishe. Yego ntawe ubizi. So ubwo rero icyo ngicyo tukivuyeho
tukivuyeho tugaruke ku mugabo bita umutasi ukomeye cyane, ni umutasi Kabombo, ni umutasi karundura witwa Jonathan Poland. Yarimo avuga ko yavuze ko turimo kwitegura kurasa ibihugu bibiri bikomeye mu karere, ari byo Turikiya na Misiri. Tubibutse ko hari umuryango Turikiya, Libani, Jordani, Misiri, Palestina bahuriyemo wono umuryango nyine bashaka bahuriyemo nyine, wenda ni kwa kundi bakora imiryango wenda kwitabara cyangwa bakazahuza ubukungu. Turabibutse ko rero igeze kuba intambara guerre de 6 jours, intambara y'imisi 6. Israel irwana ibihugu byose by'Abarabu, yafashe ubutaka bwinshi cyane icyo gihe. Yego. Ariko ibihugu byose yabisubije ubutaka bwabyo, byose yabisubije ubutaka bwabyo, ariko Libani na Palestina ntabwo ari basubiza ubutaka bwabo. Ubwo rero Israel yagiye gusaba kwinjira muri uwo muryango. Turikiya babwira ati mbere yuko muza kutubwira ubusa, banze musubiza ubutaka bw'abandi mufite, hanyuma muze muri uyu muryango nyako ko muri abantu baje muri uyu muryango bya nyabyo. Urumva? So ubwo rero no kuvuga ngo biragaragara yuko harimo ikibazo gikomeye. Kandi uwo mugabo yavuze ko nanone Jonathan Poland yavuze ko ese mwari muzi ko buri Amerika USA, United States of America, yemeye gutanga tiriyari cyangwa se miliyari 1000 z'amadolari y'Amerika zo gusana Iran. Kandi tuzi neza yuko igihugu cyatsinzwe aricyo gisana ibyangiritse. Yego. Nicyo kikorera muri buka Amerika ijya gutwara n'Uburayi ko bashwanye bavuga bati ninde uzasana nuza Ukraine. Yego. Bati ni Uburusiya, ati Uburusiya kurimo gutsinda. Atubwo n'abanyaburayi nyine nimwe muzasana, babashwana batyo. Urumva ngo igihugu cyatsinzwe nicyo kigiye gutera nicyo gisana. Buriya n'abanyaburayi bajya kubigana na Amerika babona ko barimo gutsindwa muri Ukraine. So ubwo rero no kuvuga ko niba Amerika yaremeye yuko igomba gutanga izo tiriyari 100 nako 1000 z'amadolari kugira ngo isane, ni ikibazo gikomeye. Amerika yaratsinzwe, none bakaba batanye kuvuga ngo Iran ngo irareha, ikamya ko Amerika ifite ubwoba. Niyo mpamvu Iran none irimo ivuga ururimi rw'intambara. N'ubanga ibigayo ntabwo byizeye, iyo bizeye kurasana. So ubwo rero ndumva abadukurikiye ikiganiro twabateguriye twakigarukiriza aha ngaha. Twakigarukiriza aha ngaha icyo kiganiro. Ndumva yego ibintu byinshi mwabigikira, niba nta kibazo wambaza. Dusoza wenda ntabwo nagenda ntagize ikintu nkubaza. Ese ukurikije uburyo Amerika irimo iragenda ibigenza, urabona Amerika ishobora kongera ikaba yagaba ibitero bikomeye muri Iran cyangwa se mu gihugu cya Iran, ko ejo bundi yagabye igitero ivuga ko kwari ukwiranda cyangwa se kwari nko kwitabara Iran yari yarashe muri Amerika, kubera ko ngo hari amato yarayibangamiye kuri Hormuz yashakaga kuyakuraho. Amato yibangamira hari muri Amerika igihe icyo kibazo. Ubwo ni igihe Amerika yarasaga Bandar Abbas. Ubona Amerika ishobora kongera ikaba yakubura ibindi bitero bikomeye kuri Iran, cyangwa koko Amerika ishobora kuba intege zayo cyangwa imbaraga zayo zarabaye nkeya kuri Iran? Okay, ndabisubiza nkoresheje interero nakoresheje turi mu kiganiro. Yego. Ijambo ryavuzwe na Mohamed Bagheri Ghalibaf. Yego. Yavuze ngo we says concession no true dialogue. Urumva? Yego. Ngo ibyo mwemeye gutakaza si ukubera ibiganiro, ahubwo ni ukubera misile. Ni ukubera ngo ibyo mwemeye gutakaza si ukubera yuko twaganiriye twumvikana, ahubwo nuko twabarashe tukabarusha mukikanga mukemera kugira ibyo mutakaza. Yego. Arongera avuga ngo no action will be taken before the other side, ngo nta
ntacyo tuzakora mbere y'uko urundi ruhande rukora ibyarwo. Ubwo na Amerika yavugaga. Ubwo urumva yuko muri make Iran iragaragaza imbaraga kugeza ubu ngubu, kuko uko yagiye yatangiye ifite imbaraga nkeya gake gake, uko yagiye ivuga ngo nkuko bazajya bayirasa izajya basubiza irengejeho gakeya. Biragaragara ko uwo mugiye gukoresheje, ariko giye ntabwo ndimo kubona Amerika ntabwo sinzi uko gusa umuntu agiye kureba ukuntu Amerika iteye n'ubundi style yayo yo kurwana ni yuko ibona mwakubitanye byatari nk'intwaro zabo zimaze kugabanyuka n'ibindi bibazo byabayeho, yekemera ngo mujye mu biganiro kugira ngo yongere yisuganye, yongere irundarundi izindi ntwaro ize yongere kurasa. Ariko ibi ngibi bimaze kubikora kenshi kuri Iran ari nayo impamvu yavuze iryo jambo maze kubabwira. Minisitiri nako Perezida w'inteko y'amategeko wa Iran akaba n'umuyobozi wa delegation iyoboye ibiganiro muri Pakistan afatanyije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. So ni ukuvuga ngo rero Amerika giye ntabwo ndimo kubibona ishobora kubikora, ariko kubikora kwayo bishobora gukurura ikibazo gikomeye ku ruhande rwayo. Cyane ko na Israel yagize ubwoba. Umuje ko mu minsi ishize Israel yatangaje ko Iran ngo niyongera kubatera. Kandi muzi ko Israel rero bateye Iran. Iran yabateye, Iran yo yarasubije. Yakoze icyo bitari post. Uvuga ngo yaravuze ngo Iran niyongera kudutera uturasaho, dushaka kuzakoresha n'intwaro za kirimbuzi. Bivuga mu marenga. Ariko byo nabyo ni intege nke y'ubundi ku bantu bazi iby'intambara. Intege nke cyane. Uvuga ngo iyo tangiye kukangisha intwaro za kirimbuzi, izindi mbaraga zose urufite zose igihugu gifite intwaro za kirimbuzi ntabwo kijya gitera izindwa. Ariko ntabwo mbibona pe, ntago Amerika ninabikora bizaba ikibazo gikomeye. Niba Israel iratangiye gushaka kwinjira mu ntuza muri uwo muryango uri mu bihugu by'abanzi bayo, sibyo? Ifite n'ubutaka ikabishaka no kubirasaho, urumva ibyo bintu bisobanutse se? Ntabwo bisobanutse. So ubwo rero uvuga ngo ngiye ko bibona Amerika iturufu yakinishaga yo kujya mu biganiro yo kuvuga ngo ceasefire, bakajya mu biganiro, bajya mu biganiro ikiyongera karundano ikajya kurasa. Iyo turufu Iran imaze kumenya kuyikina cyane, nizera ko Amerika kugira ngo irase yashaka ubundi buryo itanyuze muri uwo mujyo nyine wo kurasa gutyo. Unyemerere wenda dusoreza aha iki kiganiro, kubera ko n'ubundi amakuru akomeje kuza buri munota. Turongera dukore ikiganiro wenda dusesengure ku makuru ari kuvugwa ndetse ari update. Nshimira wowe ndetse nashimira n'abari badukurikiye, mbabwira ngo nahakagaruka mu bindi biganiro. Ariko nyabuneka wowe uri kutureba ndetse unatwumva, birashoboka ko iki kiganiro cyaba hari icyo kigufashije, sibyo? MS kirafasha cyane ku bantu nyine kugira ngo bamenye aho isi igeze, ndetse batarabanebwe mu gucukumbura no kumenya. Kandi isi ni ukumenya ibintu buri kanya, ntago bigenda bihinduka buri segonda cyane. Rero wakanda aho hasi kuri subscribe niba utarayikanda. Tugaragara ku macano atandukanye agera muri 4, harimo Mkadonya TV, Rio News TV, Rio News 012 TV, na Murika TV Show, na Veron TV ndetse n'ahandi ubona ibiganiro byacu. Rero nahakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde cyane.